The Mizoram Jan Vishwas Amendment of Provisions Bill 2026 hi a bill nei tu Pu Lalduhoma. Chief Minister zon takin House introduce phalna ron deal sela losoma o. Who Speaker, the Mizoram Jan Vishwas Amendment of Provisions Bill 2026 he introduced karandile. Ole bill nei tu Chief Minister zon takin House introduce phalna ron deal ta a kan phal sakem. Kan phal sak chuan tu na introduce sela sai ho turin ron move hal box sela losoma. Who Speaker, the Mizoram Jan Vishwas Amendment of Provisions Bill 2026 chu he House hian kan introduce kan move hal anga he thil hi Ministry of Commerce and Industries in Ease of Doing Business Framework nuaya Ruamanna Anron Siam Ania the criminalization of minor offenses tite atumpui berania aom zia chuan dan ding lai kan nei nuaya hian akrem na provision hi thathum lungin tan emo cheng zanga choi emo lungin tan le choi bok emo tiang chi kha aom nual maya kandana hian khang thil sual frem na dan te nau te apoi sa choi tur lam tlem viau si lungin tan ngai si ang te atama chu bang chuan khang noya khan lungin tang po kan lo tam pha ta kan zel te atot pha ta chu bangin he ngai to na thar hi alo chuak ta zel tan ngai lovin tan ai kha thakhat thani tlathum tiang lek lek tang ngai chiang kha pai bowa apoi sa choi tir zong a herrem tumna anitani zel tan tur ti tlema tan ai poisa in choi tir lam ani ber chu miang tan chuan in India ram pumpuya ma kan la ke ni point ma kan lo la to kan rama enge chu tiang zong chuan kan ti thei wang ti in kan mi thiam ten ngai to na han senga ti ve tura kan ngai ti su kan thlang fel to aman mo thla ka wangin session po ngak ban lovin ordinance in kan local pui to nge ani pu speaker kan soi to thinang khan ordinance lo ti to ang chi bill local le hi chu te chiamin kan soi ho ngai lova amaro chu soi ho kan du chuanin kan rem ti thowa chu tianga lungin tan ngai chi ti bo tur chu pakua kan ron chop chuaka pakhanna chuan Mizoram Water Supplies Control Act 2004 noya hian paruk ron than chu ani chu thakhat lungin tan tiang te om howa kha alungin tan kha thai bovin a fine lama kha kan ron ti sang ta thungani tin the Mizoram Groundwater Control and Regulation Act 2023 noya hianin simple imprisonment pani hi om to lo turin alei choi ang zong ati tur khan dan pani than chu ani le to then the Mizoram Fruit Nurseries Registration Act 1992 noya hian pani than chu ani le ta isuan avain ease of doing noya dan an siam thattura hi dan pakua kanon chop chuak ani chu a section te khanin ka zuklu chil lowanga ti khan khanga khan lungin tan ngai ang chi kha pai bowin le choi zong khanin a hem na khada anita ani chu tiang chu ani maya han soi te theu tur po om lem lova ti lo thei lo thil ani ordinance a local pui to te ani bonga wangin har salu tu klova kan members om tak ten min pas pui karun ene Ole kan Chief Minister zon takin a bill sum chaga sai tu te soi na bill pudlu chan te min sila tin ordinance notification
so vek to ni han mol lai mek ania bil pulu tu khanin sei chiang lo hianin apa slan thei mai lo meeting en na kha an siam kha ani boka nge ni housing kan ngai da han sei ho cha kan ti nge aman lai re ania notification manga ti ania chamai kan ti nge speaker so ho angai lem mi ordinance ni to boka so ho lem lo ila athom ngai ka ti le sei ho lovin ti kan han me kan ni boka to a sei ho lo ile pass pai Who speaker zona asim lok them anh nghe thì cần ngày đàn lên rồi nó cần là đón nghe anh ấy hẳn rộ hẳn rộ thật chứ yes soi ho lam ni lovin who speaker ko lobe nin hi nithum vel ka ta khan research su bakan online kek pan hi mi pan hi itura ron da hi khoilam kek nge eng tu ta nge ka tia kan chief minister birthday nia ron pe ve chu ni min ti ni he house nang ma kal tlangin body wish ka tum thena ma se ka thing hil zer mai ni chu poi je chu voin ka chwa ka eng po ni se a belated happy birthday to honorable chief minister tin kan wish ve du photo ni who speaker englonia zona akati chu hey all India man tour tihan minister of commerce industry again miron pe atia abum hinga the Mizoram Vishwas theih la hi asap tongen da zok maila public trust ni maya zan Vishwas ti chu so the Mizoram public trust amendment ti zon kaltirila kholam chaka tiron ti piang pom mai kha hi ponilo hi ponilo ma mi pokhani zel ani to he tin ani zel don so da run ti dan dang ti loila ke mani million am hing ke mani phuani thosia so na sub tongin da zogila the Mizoram public trust amendment of provisions bill 2026 ti zongin ada thilom ni ti kha ka zona ania tin he akan house leader zom takhan 16 finance commission chungchanga mel delhi lama mel khet nei lo ti ko hian sum kon huwa atia mel khet phei chu nei sela o Mizoram he khoi zu len hu ti luan rama kan rama siam thia sin le kha kalu ti do ni nga nia chu ang ka zona chu asap tongin da ila public trust ti zongen ada them le he data ila central soka kon min haule ngem nge amhudang le hey nia akal thi phyo to ma kha khan sang do ni la principal act te po khan ti dang lam le te po kha an ngai chhawanga British ti te po hi kumpinu I thak u kan ti mai don nge khala ji kal siat thiam na kha pawimawh beranga I think ka se po ni se chula ti le ni bill nei te ron excela tura chuan Pu Lalduhoma ka chief minister za om takin bill te Windup house pass pui tura ron deal turin in lo somang Who speaker and members of K Hrahmo na birthday du sak namin an lan kak lom khom mai ei mara kor ngat ne karang hang ni wain che tin ai tun ha ya hian nya thil ming hi an thak ma sa del ko thler ming te po khu dang lam na sa to khop maya tin ras bawan kan ti te po lok bawan ti lo ni sozela CRPC te evidence act te Indian penal court te po lam thiam har te em mai ni to na hian central act nia kainin kan lo ti dang lam thei si lofa suwang suanin khami ming mang khan anwaya amendment hi kan kalpui venia suwang suan ming khan kan lo wa khachu kan ti thei khakaring chi alova John Vishwas ti chu public confidence public trust zuk ti nang mi pui rin kai tu ra
mi puite rin tlang tu ra dan siam that kha ni maya hi chu pu speaker hei central lamzom kan nia K Hrahmo te hianin tulan ti chuan zuk soi sela soi chhuat thei lau chuan thra kho bang ti chuanin he bil kan pun lu hi an waina pran po tu ka ti to chuang lova min pass pui turin ka han nge na ni Ale kan Chief Minister zom takin the Mizoram Jan Vishwas Amendment of Provisions Bill 2026 House pass pui turin aron dila tu akan bukang pass rem ti piang in rem ti ula rem ti lo kanom chuan rem ti lo ti ula ole the Mizoram Jan Vishwas Amendment of Provisions Bill 2026 to House in lungro takin na pass ta ani pu speaker lo me